sérieusement enen himɓe buy wonɓe yewtude fi o politique hiɓe doa arrêtude. C'est pas du tout juste. C'est-à-dire si tawi hawri à la conviction politique, tu ne dois pas rentrer dedans. Goɗɗo mo andanɗa hoore ma ni ala conviction politique o doit ka wolude fi ɗum o doit ka jokkude fi ɗum imo doit arrêtude tout simplement o jokka boutique makko ma pakka kiri makko ma o yeeya tabu makko ma o jokka restaurant makko ma o jokka dammi makko e na'i makko o ayna ɗum quoi. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire ɓe daro kamɓe ƴettirɓe laamu ngun pinka hay goto fotanaɓe ɓe daro ɓe waɗa ko ɓe woni e wadde kon fuu ngun jaggu ngu hola hollede ɗo kon fuu onon ƴetton ɗum ɗo fuu onon yowon ɗum ɗo ɗen e hoore selludalen quoi. Onon tawɗon ala fus ko wawɗo wulde ɗo ɗen sina fi selludalen mo rekilali on selludalen dariɗo tumbere c'est-à-dire fuu inni joni wondema ko résistance hande ala mo ɓe faala e aduna on ɓuri c'est-à-dire selludalen kanko tum ɓe faala yo accirni fofugol kanko himo andi ɗum ɗon hiɓe jokkitude mo partout e nder aduna on hiɓe faala yo aretu fofugol hiɓe bonnude fi parti on onon ala ko waɗon sina daragol ɗin non o ronkani sellu kanko dariɗo mo jamfaki on kanko dariɗo a joni wonɗo e etade e hoore no laaɓiri fii no hewtira ko pouvoir o jamfaki hay so waɗi ellaji kanko o jamfaki kanko ko banu adama e hoore ko woni banu adama kon himo wadde kadi ko banu adama dowa wadde est ce que on faami moƴƴa e hoore ellaji banu adama onon yiɗon jooɗi hay fus on ɓokka hay fus on gaynata on ala goto ɓurɗomo ko dewol e ko gorol ko dewol mon e ko gorol mon on ala goto ɓurɗomo holluɗo ɗum e nder e o aduna mo fewdiɗen ɗo e o jamanu mo fewdiɗen ɗo hay goto hollali ɓurɗomo joni kanko mon mo yiltitaki on onon yiɗon darade innon wondema kanko on ronkanimo kanko c'est à dire ko ƴettali disposition ji e hoore ko hiwɗon ko jamfa kon fof wonduɓe makko bimbi e kiki hande ko ɓe wontidi e ɗi bandiji ɗo ɗen no wadde mo ko neɗɗo duwa ka waɗede onon duwaɓe mo jonnude doole ɓen onon kadi hiɗon ɓaawo ton ɗen hiɗon jooɗi kadi onon kadi hiɗon haɓɓiti onon kadi hay ƴiye makko ɗen on munkitay modi accire ni o politique arrêtez yehe jokko wuro mon nayi arrêtez ça s'il vous plaît parce que vraiment vous n'êtes pas c'est-à-dire on wawata wadde politique vous ne pouvez pas politique c'est-à-dire il faut avoir vraiment une conviction il faut être engagé on engagaki ko si on waɗama pour tun hande kadi ko wullugol mais ronki ɓe waɗi ni modi jooɗe fowte accite goto landaki on ballal si innama cotisation hay mbuɗu on ittata ko wowlugol critique yenna waɗa piiji hay fus on apportata e société mon on leydi mon ndi no jiiɓiteɗe hino nodda fewdo ɗo ɗen ni c'est-à-dire guerre no déclencha guerre civile no déclencha lagine on faami onon ala ko waɗon joni hikkiɗo yeeso mo andanɗa hoore mani ko on fof faala fof no reeri aduna allah fof hi hay recensement ɓe salanike mo parti makko on partiji ɗin fof waɗi congrès mum sans probléme kanko congrès makko on foppi no jiiɓiteɗe fi honɗum par ce que ko kanko tum ɓe faala éliminude onon o leyon daro innon tout c'est-à-dire tout le monde derrière lui ko yon daro innon o ronkanimo ene kanko kan ina wonki o jogi kanko o wata ronkude hino wiide wondema yo ƴettu parti o jonna goɗɗo go kanko fowto ene hakkunde mon e allah ko dewol mon e ko gorol mon on yii mo wata jonde parti on fewndo ni o yaltida en o situation ɗo hakkunde mon e taguɗo mon e taguɗo on harana ko haala harana ko bewre non vous énervez les gens sincèrement vous énervez les gens son anda fanke si tawi hawri onon on anda ko waɗon hande
CNRD on ko woni wadde ɗo kon fopande e nder leydi lagine ndi onon on ala mo tuuɗo ɗon sina daraniɗo leydi ndin on dariɗo inni aduna allah foppo wondema rekkila ta oɗo ɗen ko sadi ko ma waɗe ko watte ko ma waɗe